Phutheho ya heso kajeno ke letsatsi le letle hape le Modimo re fileng lona ke la bosupa la beke la 16 la November mme selemo ke dikete tse 2025 re boetse re hlweletse tlhorong ya thaba ena ya qwatsaneng motseng o halalelang wa Modimo ho tla senya diashera. Dintho tsena tseo re di senyang hape kajeno ke dintho tseo ba di tshwereng di phahamise di bonahala hantle tseo ba di tshwereng baneng di Ashtarote tsena tse ba di tshwereng ke dintho tseo baneng ba di sebedisa borapeding ba bona e le dipheko tse baneng ba iphekola ka tsona e le dintho tse baneng ba itlhonolofatsa ka tsona ka moo baneng ba rutilwe ka teng le bona ba dumela ka teng. Taba ena ya di Ashtarote ke taba e leng kgale e etswa le dibebeleng kwana, mme di Ashtarote ke mofuta wa borapedi kapa disebediswa tsa thapelo tse thulanang le disebediswa tsa thapelo tseo Modimo o neng o di laetse setjhaba sa Baiseraele. Baiseraele ba ne ba laetswe hore ba se kebe ba itshilafatsa ka di Ashtarote e le borapedi ba bale, ba rapele ba kgumamele Modimo ya inotshi fela e leng Jehova Modimo wa Israele. Re thutong ya bokeresete jwale ka mokgwa o tshwanang lentswe la Modimo le re laela hore re behe tshepo ya rona ho Modimo fela, ho Modimo ka Jesu Kriste. Mme ke yona taba eo re tlotla re boela re etsa. Motho a ka hlokomela hore bomme ba babedi hara bana beo re nang le bona ke ba apereng jwalo ka rona, ba seng ba di dilemo ba ntse ba sebeletsa le rona, empa ba ne ba kgwaetse di Ashtarote tsena mahabona mane ho fihlela ha lentswe la Modimo le re qi ho bona ba lemoha hore a mang a mathata ao ba ntseng ba thulana le ona a bakwa ke tsona di Ashtarote tsena, mme ba tlile ho tla di senya kajeno. Di Ashtarote di ne di sebeletswa ka tsela eo le bana ba hona jwale ba ntseng ba sebeletsa ka yona, eo neng o tla fumana hore motho a tle a be le yona e tle e mo sebeletse ka tshepiso ya baneng ba mo thusa, o lokela ho hlaba a tsholle madi a phoofolo kapa a nonyana. Taba eo e ne boetse e le teng le ka hara borapedi ba Baiseraele ya ho hlaba phoofolo kapa nonyana ho tsholla madi. Baiseraele bona ba ne ba tsholla madi e le ho iphekola, hape e le ho itlhatswa sebe. E ka ba ke ka borapedi bono ba Bajota ba Baiseraele kapa ke borapedi ba bale ba baneng ba sa re letho ka Modimo Jehova wa Israele, madi a ne a ntse a tshollwa a diphoofolo le a dinonyana. Modimo ya ba o tlisa Jesu Kriste e le mopholosi e le molopolli hore a tlo shwa sefapanong, mme ka madi a hae bosebeletsi bane bo neng bo etswa ke Bajota ba Israele wa madi a diphoofolo ho hlatswa sebe le ho itlhonolofatsa, o fellwe ke nako o sebetse madi a Jesu Kriste fela. Athe ha ile ka lehlakoreng lane la baditjhaba teng, o sontso utlwa hore ha se le taba eo re ka buang ka yona. Ke bala jwale
Kgaolo ya boraro bukeng ya Johanne ke qala ka temana ya 14 ke balela 15 fela e re tiisetsang hore ruri ha re sa hloka madi a diphoofolo le madi a dinonyana, mme yona e baleha ka mantswe ke ana. Mme jwalo ka ha Moshe a na fanyehe nohafelleng, mora motho e ka kgona a fanyehe jwalo hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. E ne se taba fela hore Jesu o fanyehile sefateng, o leketlisitswe sefateng kapa sefapanong. Taba ya bohlokwa ya sefapano ke hore Jesu o ne a thagisitswe, a phuntswe matsoho, a phuntswe maoto, a phuntswe lehlakore, ha tswa madi ano a Jesu a se a nka sebaka sa madi ane a diphoofolo le a dinonyana a neng a sebediswa ke bo Aaron. Hape madi ano a Jesu Kriste a nka sebaka sa madi a diphoofolo tse neng di sebediswa ke bana bao e seng Bajuda, bao e seng ba Israel, bao Basotho ba tla re ke dintho tsa rona tsa moetlo, ke dintho tsa bontata rona moholo, ke dintho tsa bonkgono rona. Re feta ka pelenyana re sheba epistole ya Johanne, kgaolo ya pele ya yona, mme le yona ke rata hore ke bale ditaba tsa yona di tle di utlwahale hantle. Yona e baleha ka mantswe ana, mme re bala re tloha temaneng ya 5 re felle ka ya 7 e reng, ke ena taba e re utlwileng ho yena, eo re le bolellang yona, ke hoba Modimo o le sedi, mme ha ho lefifi ho ona le hanyenyane. Ha re bolela hore re na le kopano le ona, hore ona Modimo a the re tsamaya lefifing teng re leshano, mme ha re etse ka nnete. Lefifi ke ho tsamaya ka tsela eo Jesu a sa siyang a e rutile barutuwa ba hae, bao ka sehlohong e neng e le baapostola. Empa ha re tsamaya leseding jwalo ka ona o le leseding, re na le kopano ha mmoho, mme madi a Jesu Kriste mora wa ona a re hlatswa dibe tsohle. Wa bona he hore taba yane eo Bajuda, ba Israele ka bosebeletsi ba di aletare ba Arone le bara ba hae le bahlahlami ba hae, o neng o etswa ho hlajwa diphoofolo, ho etswa sehlabelo sa sebe, ho hlatswa setjhaba sebe. Jesu o fihla a hlaha a nka sebaka seno e ba madi a hae. Hobaneng ha re ka ra re Jesu Kriste o tlile jwalo hore e be sehlabelo kgahlanong le phoofolo kapa nonyana na? Ke hobane re bolellwa ke yona Bebele ena eo re e balang, mme re bala ho tloha temaneng ya bokae ya 29. Nna ke nepile ntate, ha ke a nepa a ko ntshwarele hanyenyane. Hobaneng re re ho thagiswa ha Jesu Kriste ho nkile sebaka sa diphoofolo le dinonyana tse neng di hlajwa hore madi a tle a tsholohe a hlatswe batho dibe. Le hona mona re ntse re bolellwa ke Johanne, mme re mo bala kgaolong ya pele, re qala ka temana ya 29. Ka ho sasane Johanne a bona Jesu a etla ho yena, mme a re, bonang ke konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe.
ke Johane eo ha bua ka Jesu o mo bitsa konyana ya modimo, e leng hore ke phoofolo ya modimo yona e tlosa dibe tsa lefatshe lohle. Ke enwa eo ke mmoletseng ka re ka morao ho nna ho tla monna ya bileng teng pele ho nna, ka hobane a ne a le pele ho nna. Le nna ke ne ke sa mo tsebe, empa ke tlile ho kolobetsa ka metsi a tle a bonahatswe ho Israel. Johane a paka a re, ke bone moya o halallang o theoha hodimong o kang leeba wa ba wa dula hodima hae. Le nna ke ne ke sa mo tsebe, empa ya nthumileng ho kolobetsa ka metsi ke yena ya neng a mpolelletse a re, eo o tla bona moya o theohela ho yena, mme o dula hodima hae, ke ena ya kolobetsang ka moya o halalelang. Le nna ke bone, mme ke paki hore enwa ke mora wa modimo. Jwale taba tsena di pakwa ke Johane, e le mohla Jesu a neng a tla ho yena Jorodane ho tla kolobetswa ke yena. Mme re a tseba, ha re sa hloka ho bala mono, re itse hoba a kolobetswe ha tswela ka hodima noka eno ya Jorodane, ya ba moya o halallang o theohela hodima hae ka sebopeho sa leeba, wa mo phatlalatsa ka tsela yona eo. Re bile re a tseba hore ka morao ho mono o ile a nkwa ke moya a ya lekwa felleng ka nako e telele, 40 a matsatsi le masiu a ona. Mme Satane o ile a mo leka ka dintho tse ngata ka mokgwa o makatsang, tse tharo ha eba re nepa. Yaba o hlola Satane ka hore a jwetse qetellong a re ho Satane, tloha ho nna. O ile a araba potso ya pele, a araba ya bobedi, a araba ya boraro. Ka mora potso ena ya boraro ya ba hore tloha ho nna Satane. Ka mora ho tjho jwalo, ya ba Satane o a mo balehela, mme manyeloi a lehodimo a mo khumamela. Yaba Jesu o qala ho bitswa Mesia, o qala ho bitswa Kreste. Pele moo no ntse ho thwe fela Jesu, ka nako ho thwe mora wa mmedi, Basotho ba re ke ngwana Maria. Empa ho tloha mohlang oo ya ba taba ya ngwana Maria, mora wa mmedi, e fedile, ho se ho setse Jesu Kreste mopholosi. Re qetela ka hore qetellong ya bophelo ba hae ena Jesu eno, o re siile le madi a hae sebopehong sa veine, o re siile le mmele wa hae sebopehong sa bohobe, tseo e reng ha re di ja di kopane ka tumelo e be re di bitsa selalo. Mme polelo e re ka mehla ha re kopane, re ja re enwa ha mmoho, e tla ba re hopola lefu la hae a tle a be a kgutla. Lefu la hae re le hopola hobaneng? Ke hobane le nkile sebaka sa di Ashtarote. Ka mora lefu la Jesu Kriste ha o sana motho ya tshwanelang hore ebe o ikimeditse ka di Ashtarote tsena. Bekeng e fetileng moholo wa rona Ntate Mokone o ile a re bolella hore dintho tsena di turu feta tumelo. O itse e nngwe le nngwe ha e tla apara, monga yona o tshwanela hore a hlabe. Jwale so tla tswa fela hore na o hlaba nku, o hlaba pudi, o hlaba kgomo, kapa o hlaba kgomo, fela o tshwanela hore a hlabe. Empa Jesu Kriste o shwele hore re se hlole re kena ditshenyehelong tsa ho tsholla madi, hore re tle re fumane pheko ya sebe, re fumane pheko le tlhonolofatso ya bothata ba rona. Ha re fihlile hakana ba heso, re tla theohela moo re tjhesetsang teng hore re o tjhesa di Ashtarote tsena. Mme ke a rapela
ka lebitso la Jesu Kriste, Morena le Mopholosi wa rona, hore Modimo o utlwa ha re rapela hore bomme bana ba emeng mona ka tumelo, ka tshepo, hore ha ba ntshitse di-Ashtarote tsena ka hara matlo a bona, tlhonolofatso ya hao e tla wela hodima bona, mme ba kulang le ho kulelwa, lefu le tla tswa le balehe ka hara malapa a bona, ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Amen. Ha re theoleleng. Hore di tswe ka hare ho lelapa la hae hobane ha di a mo fumanela molemo wa letho. Ho na le hore ebe o fumane molemo, o ile a fumana ditaba tse bohloko. Ke ka hona re tlo tla re di tjhesa. Jwale mona teng ke meriana ya mefuta o nong ho thwe a itlotse a ithale ka yona. Ke meriana e sa tshwaneng ha di le tjena. A neng a ithale a itlotsa empa pholo yona ha e fumane. Le tsena e ntse le karolo ya a neng a rapela ka tsona, empa pholo ehlile ha ba e fumana. Ba bone hore ha di na bohlokwa ka hare ho malapa a bona. Ke ka hona ba di tlisitseng sebakeng sena hore di tlo tla di tjheswa.